Hello, kuble pi baro kwa pa ya kaniga video sa sen plan sa bhai pi sa kaniga channel nai chane chai be pi baro ka manga le jo hi te mo shoot ana for dukan te yo pi jan kaniga background le de pon sen bha da jo pon yo pi ha ki videos ko barim sa phang yong kaniga dukan te la da em na prodong pi ki wadang wan sen ko wanong kong ha kaniga video le priang sa pi baro sa kaniga channel nga te kate em hi ni hapoh ibas cosmetic hapoh dukan te boy em na perdiom piwam tip ke ka kate ibas cosmetic mo te em dukan hi ni hajuai halat labo ha jan dai masi te hapoh yongga kanara bang te lada tip hi ga ni kanara bang hi ni hajan dai masi te mar percha bo ni gate government school dai masi em ga ni dukan hi ni te da bo signboard hi ibas cosmetic ne te lada em na perdiom pigyo kwa wan cha ka ni ga dukan yong nga le ye phiu check yang a po google le da de phiu obo te ye phiu check na lutti le de thana hi ni dukan tangwa em gilin ni la chro li ni ka ni ga lutti la cha cs te la khamat li ni mod em gi to ga dukan nong to dai do dai ye gam to em gi dukan khen gam to te ga nin ga dukan yong nga em golin ni la chro li ni te ye phiu tho ye phiu wan mo dang bon bha gi wa đang confuse mo hino em ga to dukan ne te da dep obatai phi te bo bi ngai ga ni ga location hini te khuble chi bon kwa we khuble phi wi pe wi wa yo skate wa ga jing support ga yong phi ga jing karshan ga yong phi skate nong to mod amen sen cho cho ga nga le video la ne le vlog te em poi prakhat omo wa to wa do kat ni skate mod em kete ga connection nga wa phi ki subscriber te kut sen phi bai wa yo nga te kat te wan wa to de em ga ni dukan te bon bha gi ni ki subscribers ki yo nga ki wa pai ek video ki yo nga na do man chwa na do ipor wa dang em ma cha po da khat ma te ha do kat te le wa de em ma chini cha jwai me mo e no phi wan phi cha dukan support phi ya nga met woman sen wan phi thet phi gi ter te ra phi ga bam ga de la ma bon bha de bon bha gi wa wan gam tu te de bon bha wa wan gam tu nong te em go ra nga de bam de cha te dang nin le dang em go kong mo go kong kan jin e ong go kong kan jin na wa wan cha dukan yo nga de te mot nya comment ha do kate u mo ya chem gam ni face to face then nya comment ha do kate khuble chi bon kong i jing maya gyong phi the one phi the ra phi ngai gi bam mo just now comment hadu kate te priang le ye ko bam de man sen wa khut te mo ki wa hayung yong nga le de khana phi pin ha tu hi gesni de ong phi mo wa kat upalat phi tu wan gi wa la yong te yo gi bam mi gi tu gi bam the chai ki hapo dukan hi to ong gi mod bang sa khe tu ba mo te khuble chi bun kong ublau em long chro wa phi wa ga yung ga sem ga yong phi te sa go vi le kwa o mention mo kwa o e shout out ya go vi ka fan ga yong a hi ka wa wan mo cha dukan na la pet mo te ya ga te le wan ga sa dukan da khana ga yang a da panyo ga yang a yagi dor khmat yong kai before wa after te yo skit mo wa ye de mud dor ta te nga le mo ong ya phi ha ga ni go por wa la de boot skit phi ya ga ni ga routine kam ma boot ka te ga ka par lok ma ko wa jo pai ha wa jo follow bha ya ga ni ga skin care routine na go video go rim ga yong a te yo skit mo một ca lệ một phala go wa to wa o de le sakhet e ga ni ga skin care routine de wa to kom ha met wa step te dam hiu em ga ching ya pair mo wa ga before wa ga after te idor open yoga nga nong mot yong ha upang snam mo cha e ong pang snam ne yong bhau tu lang snam go te nin wan por wan ga dukan ni pan yoga nga idor yang ka gam ni nong glow bham to apro glow ha ga skin go yang ka ga snake do go yang ka pan yoga nga idor wi wa menchwa wa kat te nong to mot your skate wa to wa yo to de wa to wa ka ne wa to wa tui por nong yong ha ini melasma go te ong e phi ni wa nga le ko em melasma la de pai ba phi ki video yo nga te chem phi wa ki melasma la ne gi nyang mong yo nga la bon bha te kat kam man ga te le me mu ong e phi wa to de wir lot ki nga em nyang mong de one nyang mong yo nga em hi u tang wa de wa
sumaro de wa take care ro ya yang mong yonga teman mu yong mu pau bhau kam tu sabar một nè u kam tu man brown patches u kam tu de kam te jam ne swero khana phi bha la da kwa phiu yonga ye phiu wan the ikini ki tian po dukan de ye phiu chem wanga ye phiu klam yanga man friendly wanga psia rong ma psia sadukan yonga klam yanga introduce yanga to phili tane ni bha phi u pat nga wan ju yo phiu pat te một nhau thô vậy phi jan mo là dem introduce phi là dem pen tip mit phi tanga lam tip aw to wa ju pat vậy phi gi video yonga te korpat e phi waro nhau bha uklam man da poi pi sadukan le ong mo to ju pat hi phi gi video yonga ham nhau saram là để em gi ông bạch gi da wai khamat gi kwa phiu tip u kwa phiu ko ligam to le ye phiu ko li bach ham saram nga mo cắt vật tip mem ong nga wa start lot wa tip lot ne nga là em mu start em tip te lang ba de ka jing lai luti ge yonga hi lang ba de ka jing experience ge yonga hi chem wa to wa o kam gini tier wa kam gini products ki wa snyau suk la ne ge wa to usle wa ki te skin type wa ki te skin type na te kam te jan te ka te ha gani ge video mu to basngi kwa open yo phi ya gini ki sunscreen ma wa to de bun ora gini ki products ka te tam ye open yo phi one by one te bentuk ha gani video penjo epido ke sunscreen video don he te bon bha ki wadang confuse mo ki jet ya ki sunscreen ki wakam no jai usle na ko benta ke ne do byong ki te penjo epi ha gani video te emile hini kam gi chemical sunscreen emile kam gi mineral sunscreen te emile kam gi tinted sunscreen emile kam gi hybrid sunscreen bon jai bha gi sunscreen hini te dang em hi katuk an ni giwom em upoi atau poi gi lot kam tu te dang sedang te dang saja hi upen biang gi tier gitar uyo gi tier gitar te uya le ba jokat wa ye wala open biang ba gi tier hapoh dukan no yu suk phi wan thet ni bha kan pu em wa ye gi dukan le bun bha na perdiong phi ko ong bai kong ibas ne bha mo e digi products la ne digi skin care products ki wasuk uyo chajwai chaye gam to ne te saja tip hi o to saja bha to ong bai waro gi skin care products le dang saja bha uyo hajwai la ne chnong ham tam mo te la dam yo e hajwai chnong bathan dam yo hi te na ga te ga daw nga le mot poi hadu gani benta mo hadu gani ga put wa hadu waye gani ga dukan le langba yong phi hi wa the support that phi naga po chaga por gani ga channel ga yonga e mention met phi nga u lai sakmat te yo sakhet wa langba daga jingkar chan ga yong phi daga jing e mention ga yong phi hi te hadu ayo wai hadu ayo pandap igini ter hadu kat ni te nang support chong igani ga channel ga yonga te yo ku cho sakmat mo tem to hedo yanga le u wish ya phi le waro mo la da khi phi gi no gi kam gi yong phi le khi na do ka do not ma ong gi kre na do man sen da te phi le la da to gi wa khin la do gi wa he le te la da mhe te man sen yai cha te ku ba i sakman la da yo e chi jong ar jong le jo le to ko me ni ya te ko wa yo e la ne wa e blai e wa da kar khu blai e ma te phi le jo hi te kam te pan slam de oi pan yo phi gi ni ki sunscreen collection gua emi hini katte hapoh ibas cosmetic store te usudango pan yo phi chwa na ga ne ga katew sedang penjo chwa phi nagini ki tinted sunscreen te hawa ong tinted sunscreen nong một rap pair gi nagi sunscreen gi wabun man gi kam gi foundation gam tu tam em man heavy gi ma te la de em gi wam putip một ki gi te gi tinted sunscreen te một em rap em color gi khajak kam gi foundation te em le ne ni te em le na rhythm unile tinted sunscreen Emina Lakme 9 to 5 Sun Expert Tinted Sunscreen Matte Sunscreen te unigi pipan em kam gitu ki wa oily skin la mo wa man tinted matte kam ni te emile na Pilgrim Korean White Lotus tinted sunscreen with 3% niacinamide ye piu usle mo all skin type ye piu usle egini te emile na Foxtail Perfect Match Tinted Fluid Sunscreen
em gi niacinamide and vitamin E ingredients te yada gile uyarap mo nakabanta ko em tan lane open blur ge to go pores ke thlu ge em ha dor khmat ge yong I but kam jo le pen bright ko ya ka sne do ge yong I mo to new foxtail tinted sunscreen le em hi te em le na new dermaco 1% hyaluronic tinted sunscreen unile umantin mo zinc oxide titanium dioxide and hyaluronic acid ye phipan em kam lada em tarkhong sne do phile lada em oily skin phile ma te em le na wish care daily tinted fluid sunscreen ingredients ki kam u panthenol lane u niacinamide pai kam gini te piarap kile u ya ma nakabanta gitu giwa em pores te yarap kile open event ya kasne do te mg UVA UVB protection te ge shade ME L103 kamu man gatte kini to gi tinted sunscreen giwa em hi ni hapoh ibas cosmetic ma te katte wan open yo phi next ma pai ME na wish care hi vitamin C pure glow milk sunscreen kojic acid te unile em hi ma te uni man pen bright u ya kasne do MUVA UVB protection hiu te emile na minimalist SPF 60 sunscreen te unile em hyaluronic acid plus vitamin E lane vitamin E mo unile nakabanta all skin type te emile na deconstruct gel sunscreen te new deconstruct gel sunscreen le man best bahu khamtam mi gitu giwa oily palat kasne do mo bat khamtam giwa mo man gentle bhau hagasne do le te unile best bha gi review chphang yong ni sunscreen le yo bon bha gi best review chphang yong ni sunscreen te lam tip o ong mom not opera bha phile ni bha jar gasne do te boy em giwa yato em giwa mi to le tip moite te pai ini wan panyo phi haldi and hyaluronic sunscreen unile uwi u sunscreen na Dr. Shed uwa jo batai bha phi wa nga le sdang us le sunscreen mos dang us nyang suk us le sunscreen lang ba yong Dr. Shed haldi sunscreen hi te wo tu vitamin C and ceramide utule na Dr. Shed hi tu le was nyang suk bha us le dab o ong phi phang yong no wish care la te uni tinted fluid sunscreen na wish care la dab o khana te emile phang emile sunscreen na aquaria te uni sunscreen tempu em ju perchang o nga le tempu tibha ma te uni u 1% hyaluronic sunscreen aqua gel uni le best bhau da jo panam kam he o ma te best o sa te ama uni u mineral sunscreen uni le dang katte dang panam kam kharngang ma dang da jan hulun chi tiu kam ne te uni le nga man oily skin no am tu tang was nyao ya to bet go skin go nga te emile sa uni dermaco hi 1% hyaluronic sunscreen aqua gel for normal to oily skin ma itu go man normal skin wa gitu go wa man oily skin le ge phiu panam kam yo ni emile sa yo ni u C cinnamide radiant sunscreen aqua gel te uni le na dermaco hi ingredients o vitamin C plus niacinamide ma te pai kini ma hyaluronic sunscreen aqua gel ME bun tali bha ha ma so tali santali hi ME te emile uni 1% hyaluronic sunscreen oil free matte gel for oily and acne prone skin kini ki sunscreen le bun chai bahagi mo te hap tip ujet wa kam gino ki chai sunscreen go ya to wa gas ne do yong e ni bha ha kat ni sni nong la de pai phe la de the phe kat ko em ngam tu em gi wom ya to la ne em gi wom ya to wa gas ne do te pan mi khnyang cho cho wa ma te hap jet ba phe gi sunscreen le go ya to wa gas ne do yong phe pai hini le dang em bi ngi na Dr. Shed Kesa and Kojic acid sunscreen te uni pai yo phi tho gi hini reduce pigmentation provides healthy glow protects from UVA UVB blue light and IR rays ma te emile na centella and niacinamide emile na Dr. Shed hi centella and niacinamide oil free matte sunscreen te MER tali has stock kate te mg 4% niacinamide and 1% centella acetica extract ma kini le man best bahagi kini ki centella and niacinamide man best bahagi khamta mi gitu ki wa man sensitive skin ma te uni emile na
Aqualogica Radiant DV Gel Sunscreen te unile nak bentai gitu ke waman oily bha uni control mo oil control and hydrate untuk do control oil o pen hydrate ule ha ko popol emile na dot anki sika calming mattifying sunscreen light gel cream with niacinamide by yo phi bun gini ki sunscreen ko em by yo new niacinamide ingredients te uni utin tet lakme de deb open yo phi uni ar redam na de deb open yo phi te uni one amino plum green tea and zinc super matte sunscreen gel protect u naga UV and to do protect u le control u ka to phniang la ne khlain go em ha dor khmat kyang phi uni le man suitable u nak banta ki tu go man oily acne prone skin ma the emile na pilgrim oil free super light gel sunscreen MER tele ME aqua gel sunscreen tinted sunscreen uni tinted ite emile na conscious chemist very bright water resistant soothing calming non greasy sunscreen emu niacinamide ingredients hi unile te yang penyo phisau newi unile u mineral sunscreen hi na earth rhythm glow mineral sunscreen te unile u mineral sunscreen hi te dedap obatai phi ha videos ko remmo kam gino gi jai sunscreen sle phi nak banta gitu go em nyang mong lagi kham tam gitu go em nyang mong te mo bha wa jet phi gi sunscreen go man tinted go man mineral mo tong wow ong phi wa la dem em snya sok phi sle kam gi tele te ye phi sle kam gi ni le ni bha gi ni le gi wi sunscreen hi gi wa ya da hi mo na ka sngi ba kham tam ya da hi tem to hi wa pher la sle phi kam gi ni le te kam ni ga ni ga Sunscreen Collection go em katte hine hapoh ibas Cosmetic te emile gi kits mo gi te emile uni sunscreen na asaya uni to brand urang thme ma spotlight sunscreen SPF 50 PA4+++ fades dark spot 3% niacinamide te uni to dang ra dang wi dang pai te la yaw bhagi te dang ra choi ma te uni udot anki strawberry dew tinted sunscreen daily wear uni le de emi ha stock katte mo uni ta chi poi chi lot bai ta katte emi ar tli ha gani ga stock ma te emi ar tli ni ha stock katte te emi na 01 porcelain we 03 san te ini sunscreen le best bha te nga kat kamaman katte le bun panem kamadaw ni hi katte wo tu mineral sunscreen na dermaco te na plum le emi gini mo na plum rice water and niacinamide 2% hybrid sunscreen te emi na green tea zinc super matte sunscreen gel right hini the thogi for oily skin type utai wi only one for all skin type ma te gini to di sunscreen yo emi kat kamaman katte acha jorong bhai tai nong emi le gi sunscreen yong khana Mama Earth milky soft mineral based sunscreen with oats milk and calendula te ini thok gi ini 0 to 10 years da tangwa la da kham tam gi tu khana go em khat vi snam khat as snam am to po khat so snam la dang pen ge phi panam kam daw ni mo ba uni emu 30 SPF PA+++ gini gi sunscreen yang gi khana le bo hi mo tem to hi do yo sunscreen gini gi phniang khana gi Himalaya powder gini gi bon jai bon scale le tangwa dang pen yo phi ha go vi wan ga video te kamada ong ye phi tane wa to wa gini ga video to chphang sunscreen ni to da jrong wara go the next video no one you shoot one out chphang yong gi serum hi te yo open yo on phi mo kam gi no gi jai serum go bo hi ni te kwa khana phi chphang yong gani ga sunscreen emi na baby hawk yong gi khana emi na mama earth te emi le na sunscope kit sunscreen te kam gini gi sunscreen bo ikatte yong gi khana tangwa kat kam man katte wa em ha stock te mama earth sunscreen ni tu tho 0 to 10 years te ye phi panem kam gi tu wa em po house nem po khat vi khat ar po khat le po khat so nem le ye phi panem kam do ni banu panem kam de gini yang wa he tarang la panem kam yang gi khna hi nong la de to gi tu wa khat le khat so nem khat san nem ma te kam ni gani go video
แต่กันนี้ก็วิดีโอเดี๋ยวปล่อยก็ชอบกันแต่คุณเลยชิปุนอย่าพิวารอคือว่าโจสปอร์ตไปนักปอร์ตสปอร์ตบุญพากิวมุจคอมเมนต์แล้วตังว่ามันทะโยกิวไว้ทุกการกำนี้แต่บันเสดเกตกว่ากิวคอมเมนต์กว่ากิวปานัมเบอร์โฟนฮิกิวปานัมเบอร์โฟนมันชัวแล้วบุญพากิวปานัมเบอร์โฟนงะแต่กัดเตจันแต่ติดอีพีกินัมเบอร์โฟนกิวงะแล้วแต่ระดับกว่าพิวคอนตักระดับกว่าพิววันชักนี้ก็ดูกันกิวงะแล้วye phiu contact anga ye phiu kulli em gi mom itu gitiar khnang wo like usap ai wa lai phi wa poi phi sadukan klem da yo ye gitiar ma te kamni kane go video khuble chi pon ya phi wa ro te ublai u em lang chro phi te ublai u em lang chro phi wa go yong ga sem go yong phi kham tam ha ki kam gi khti go yong phi wa ro te khuble chi pon bye bye take care and stay safe love you all bye